Te perlok mentahkan ka video ngahikai biang ya pi kumno ba pin shna biang ya ka adsen namar ka adsen jong pi kamlong. Te lada kila apply ka adsen kamlong te mentahkan ka video ngan hikai ya pi kumno ba pin apply biang ya ka adsen. Namar page mentah ngalej haune u YouTube Studio pangan pen iya pi ka to ka wi ka hak to ka wi ka video pangal ade pen iya pi namar ngal apply ka adsen dari kamlong te page hang ne ka topic in adsen for YouTube te kumno ba pin chin no biang kumno ba pin apply biang da kawai te page ka ni ka video jong hadu pandakut mo perlok namar lada pim snap hai ka adsen kamla ban le namar ya kapisa enda pila kamai na YouTube kan transfer hapo adsen na po adsen kan transfer hapo bank account te minta page ni ka video jong hadu bandakut mo perlok te minta lej ha u Chrome browser yang ne pila banto www.youtube.com page kini dot badon likely klik to pintik kini ka desktop site te nang ta pi klik nang ne account te apshipang kadang yaj te menta pi klik channel status te menta hang ni pi iyo ne u $1 balong kum US te pi klik hang to te hang ne page kani ka adsen kamlong te kumno pin le page ba mo perlok page ba kumno pin le ba pin chin biang ka we namar lada pim snai ka adsen kamlong te menta pihak ai hang ni fix in adsen for YouTube te menta pi klik hang ni badon kini kidot likely hang ni bato Google Adsen te pi klik hang to te menta pi klik Adsen for YouTube te menta pitik ikan ne pitik ikato te menta pin ai resubmit te menta ai biang hang ne kini kidot pada likely te menta pi klik ikan ne account te menta pi klik ikan ne ka setting te menta pi klik ikan ne ka account information klik itu te hang ne klik nang ne batok close account te menta pi haban tik yakine pi haban tik yakito te menta pi ai close my account te menta pin bakno te to menta pihap ai biang hang ne ha YouTube Studio te menta pi ai biang hang ne kana ba pin chin biang sa sisin ya ka adsen te menta klik chin account te hang ne I know page hang ne I know temta I next temta pi klik ikan ni ka Gmail ika Gmail ba pimut banshna Google Adsen te hang ne country pihak select India namar pide ni India wat India shano India kadon India te akhir sepo
te pihak tig ikan ne te I set up account. Te hang ne pihak pendap ya ka jaka sak ka jong pi ya ka kerteng sinong ka jong pi ya ka city pihak pan ai hakano ka jaka sha sorne sha hoine sha jowaine sha mokrwat muston kum ta ter te pin code pi yo ne pin code lada pim tip sa wat na Google pihak ban pejeta pin code hakano ka jaka wa pidon sa tho hapo bisa search hapo Google te lada pim lek kum taruh page na ka Aadhaar card lane ka voter ID card page itu pin code pihak post office ayu te sa page yang ta ken enda pilayo bat pila isai sa pendap hang ne te state pihak bat ai Meghalaya namar nga trai baru kikasi jongi don ki bahasa ha Meghalaya pun ki bas dei na Meghalaya te sa ai Meghalaya te nang ta sa ai submit te ngasu tu ya pi wat nom ai thok ya ka kerteng lani ka snong te hang ne pihak pila ban ai phone number ru enda ka tu ka ena utu pin utu Google AdSense ula poi kin sa phone ya pi bat un sa poi haki post office te kumta te tang kumta perlok te mentangan klik submit. Te menta pila ban klik redirect.